Hello guys, welcome to YASB. Mayam aini ngasi pudo laksariba tutorial si koi FS Studio mobile dagi matau karamna file export tawgani ko adui matang tani. So tutorial je honok tawsi, let's get it. Mayam na hauji screen do biliba project asi aini ngasi semjaba aigi 1003 suba bini ko masi koi export tawge hagadi अखोगी राइट हैंड साइड की मथक की कॉर्नर रे याइबा FL की लोगो जे असा तक लाव नंबिरो अदुगा नेक्स्ट अखोगी सिदो उरिबा सेव आइकॉन जे नंबिरो टिंग नेक्स्ट वन तौ दुजी अखोइना एक्सपोर्ट तौगदो फाइल जी को मिंग अमा टॉप थोंजंबिरो को फाइल नेम जी नमगा नंगना पाम को थोंदु रिक्वायर्ड दे जो डोंट बी ए डल पर्सन ब्रो नेक्स्ट दि अखोइ नंगना एक्सपोर्ट तौनिबा file do type to sidagi na select tawbiro FLM tawningira zip tawningira midi tawningira web tawningira FLC tawningira to mp3 tawningira ko okay I see video ji goina de mp3 kalage hadi mayam bab tana bhai tare akogi viewers asida FLM midi adai web kaino khangdriba akogi khangbining ba yawagadi comment tawsambiramo ai madui topic tu da mayam bab tana ba ai video ma dum samjarake tutorial makata se okay next de koi mp3 file da koi export on koi send je nambiro aduga koi music to nambiro aduga smart interface to ni aduga koi sida uriba high quality amadi koi normalize level ani je si on to sambiro aduga export on koi render tak down nambiro aduga koi uji rendering percent sakhalani adang encoding tawkani aduga render complete tharani is okay nambi ra aduga export tawgi tutorial si matang step loisan jare ma'am loina bata be mani khali if you like this video please like share comment aduga channel se rona people di channel se bu subscribe to sambiramo aduga notification bell icon do su on to sambio id sumba kana batu channel ma'am miss tawdana ba amadi agi designing oiba koi bit chen bai video vlog adai bit kwa no am do miss tawdana ma tare so sige bye see you in this video peace.